Smak sveta. Koliko smo do sada preživjeli smakova sveta? Verovatno i vama svaki put kad čujete najavu za još jedan Armagedon, prođe kroz glavu pitanje. Koliko smo puta do sada već preživjeli sve te smakove sveta? Ovdje ćemo se zabaviti svim smakovima sveta od 1990. godine. A ako ste rođeni ranije, slobodno na zbir dodajte još nekoliko komada. Pa da krenemo. Samozvana proročica Elizabeth Clare predvidela je da će 23. aprila 1990. godine početi veliki nuklearni rat koji će izbrisati sve ljude sa planete i dovesti do kraja čovečanstva. Njeni sledbenici su pomahnitalo kupovali zalihe vode i hrane, ubeđeni da će se neizbježno dogoditi. Kada je prošao 23. april i svanuo sasvim mirni 24. april bez ikakvog nuklearnog rata, ljudi su shvatili da Elizabeth baš i nije neki prorok. Tačno 9. septembra te godine trebalo da dođe do smaka sveta koji je predvideo ruski rabin Menahem Mendel Schneerson. Mesija je trebalo da siđe među smrtnike i svašta nešto trebalo da se desi. Naravno, ništa se nije desilo. Osim ako američkog country pevača Huntera Hayesa ne smatramo za novog mesiju, jer je on rođen tog dana. 1991. je bila baš vesela godina. Nismo imali jedan, već dva zakazana smaka sveta. Lider islamske nacije Louis Farrakhan je predvideo da će Zalivski rat biti armagedonski rat koji će okončati sve. Rowan Stewart, takozvani preporođeni hrišćanin, posvetio je svoj život skretanju pažnje javnosti na smak sveta i pre svega na samog sebe. Njegova teorija je bila da će 28. septembra 1992. doći do biblijskog kraja sveta i da će zauvek biti gotovo. Stewart se trenutno nalazi u zatvoru zbog pokušaja otmice, a planeta Zemlja i dalje čeka svoj biblijski kraj. Mesec dana kasnije, drugi samozvani prorok je ponovo predvideo biblijski kraj. Ovoga puta je to bio Lee Young-rim, vođa hrišćanskog religijskog pokreta Dami misija u Južnoj Koreji. Sljedeće stradanje ljudskog roda bilo je zakazano za 1993. godinu. Prema predviđanjima Davida Berga, vođe sekte Familija ljubavi, svet je trebalo da nestane. A kad se to nije desilo, bio je jako razočaran i umre sljedeće godine. Neil Chase, vođa sekte Bahai, digao je dosta buke kada je najavio da će New York biti uništen nuklearnom bombom 23. marta te godine, a da će se finalna bitka za svijet odigrati 40 dana kasnije. Američki hrišćanski radiovoditelj, autor i evanđelista, te 1994. godine imao pune ruke posla. Prvo je zakazao smak sveta za 6. septembar. Kada se to nije desilo, pomerio je datum za 29. septembar. Kada se ni to nije desilo, ispravio proročane i najavio Armagedon za 2. oktobar. Ni to se nije desilo, što nas dovodi do... Da, Harold je sljedeće godine nastavio da najavljuje smrt čovečanstva i to za 31. mart. Ali ni to nije bilo Haroldovo posljednje proročanstvo. Samozvani vidovnjak iz Kalifornije Sheldon Needle je predvideo smak sveta za 17. decembar te godine. Prema njegovoj viziji, tog dana će na zemlju doći 16 miliona svemirskih brodova i gomila anđela. Vođa ozloglašene sekte Kapije Raja, Marshall Epfait, ubedio je svoje pristalice da se u repu Hale-Boppove komete nalazi svemirski brod, a u tom brodu se nalazi Isus Hrist s glavom i bradom. Pošto su verovali da se bliži kraj, Epfait i 38 njegovih sledbenika su izvršili samoubistvo, jer im je rečeno da je to jedini način da se pobegne sa planete Zemlje. Još u 1. veku novere biskupa Gaj iz crkve Istoka predvideo da će 10. avgusta 1997. godine da se rodi Antihrist, što će dovesti do kraja svijeta. Treći Armagedon te 1997. godine bio je zakazan za 23. oktobar. Biskup James Ausher je u 17. veku predvideo da će baš tada biti tačno 6000 godina od nastanka svijeta, pa će logično svet nestati baš na taj dan. Najava smaka sveta, koja je stigla 1998. godine, na listi zabavnih najava za smak sveta također zauzima dosta visoko mesto. Chao Ten,
vođa sekte Crkva spasenja Gospodnjeg sa Tajvana, tvrdio je da će Bog stići na zemlju 31. marta, tačno u 10 časova pre podne i to u letećem tanjiru. Bog će sticajem okolnosti izgledati isto kao i sam Čao i ubrzo nakon što stigne sve će nestati. A verovatno najpoznatije proročanstvo je Nostradamusovo i ono kaže da će kralj terora sići iz neba 1999. i 7 meseci. Ovo je protumačeno kao da će smak sveta biti u julu te godine, ali nije ga bilo. Poznati američki vidovnjak Jerome Criswell King, poznati kao čudesni Criswell, ima je brojne predviđenja, a jedno od njih se odnosilo na kraj sveta 18. avgusta te godine. Philip Berg, vođa kabalističkog centra, predvidio da će 11. septembra vatrena kugla sići s neba i uništiti skoro sve ljude, vegetaciju i život na planeti Zemlji. U toku 1999. godine rodilo se još najmanje 5 predviđenja za smak sveta. Vladala je opšta histerija jer se smatralo da je za dolazak novog milenijuma prekretnica za čovečanstvo i mnogi su verovali da nikad neće dočekati 21. vek. Datumi smaka sveta su se menjali gotovo svakog meseca, ali na kraju ipak stigao onaj veliki vek u kojem živimo. Kad su skapirali da 1999. godina ipak nije bila kraj sveta, proroci su se preko noći predomislili i najavili smak sveta za sam početak novog milenijuma, tačnije za 1. januar 2000. godine. Najpoznatije predviđanje je da će 31. decembra 1999. tačno u ponoć svi kompjuteri da se pokvare, što će dovesti do globalne katastrofe i smrti svih ljudi narednog dana. Nakon što smo preživjeli 1. januar, gotovo svake nedelje se javljala neka neopevana budala da najavi novi smak sveta. Februar, mart, april, maj, nema meseca u kom nije bilo nova apokalipse na vidiku. I sve smo preživjeli. Kolumnista islamske nacije Tajnet Muhamed predvidio je da će ove godine doći do kraja sveta. I nije došlo. Velikog iznenađenja. Izgleda da su se ljudi nakon svih najava prethodne 2 godine smorili i poet entuzijazam oko kraja univerzuma, pa tako čitave 2002. godine nismo imali nijednu veću najavu. Nakon jednogodišnje pauze stigla je najava smaka sveta koju smo tako željno iščekivali. Misteriozna planeta Nibiru sudarit će se sa Zemljom 27. maja. Ovu informaciju objavila Nancy Lieder, koja je rekla kako je sve vreme u kontaktu sa vanzemaljcima koji šalju informacije putem implanta u mozgu. Japanska sekta Aum Shinrikyo je predvidela da će svet nestati usled globalnog nuklearnog rata između 3. oktobra i 29. novembra. A sekta Kuće Jehove, nije isto što Jehovini svedoci, najavila da će nuklearni rat početi 12. septembra 2006. i da će rezultat biti totalno istrebljenje života na Zemlji. Medijski mogul i autor koji se zalaže za konzervativno hrišćanstvo Pat Robertson u svojoj knjizi Novi milenijum, koji je izdao 1990. godine, najavio da će kraj sveta doći 29. aprila 2007. godine. Nakon nekoliko mirnih godina bez ikakvih smakova sveta, vratio se čuveni Harold Camping i najavio još jedan Armagedon. Ovog puta je sve bilo zakazano za 21. maj, kada je zemlju trebalo da protresu užasni zemljotresi. Bog bi prema njegovim rečima uzeo 3% stanovništva i poveo ih sa sobom u raj, dok bi ostatak lagano umirao sve do 21. oktobra te godine, kad bi zemlja izvanično ostala bez života. Tako je i Ronald Wainwright, vođa apokaliptičke sekte, najavio da će Hrist sići na zemlju 29. septembra. Kad se to nije desilo, promenio je datum za 27. maj 2012. Kada je skapirao da Bog nije zaista sišao i povegao u raj 21. maja, najavio da će se sve to isto desiti samo 21. oktobra. A kada se ni to nije desilo, mučenik je skapirao da nema poente više i odustao. Kometa Ellen, koja je te godine proletala između Zemlje i Sunca, postakle priče da će to poremetiti ravnotežu na našoj planeti i naravno dovesti do smaka sveta. Kometa je prošla, ali ljudska glupost nije. Očekivao se smak sveta po pomerenom datumu Ronalda Wainwrighta i opet muče. Jose Luis de Jesus, vođa mali sekte iz Majamija, predvidio da će 30. juna 2012. godine svetska ekonomija i sve vlade širom sveta da se uruše,
nastaće smak sveta, a samo oni koji prate njega će dobiti priliku da dožive transformaciju, nakon koje će moći da lete i prolaze kroz zidove. Ovo je bila toliko popularna godina za smak sveta da čak postoji fenomen 2012. Fenomen ogromnog broja različitih apokaliptičnih predviđanja u isto vreme. Najpopularniji datum naravno bio je 12.12.2012. A kad se ništa nije desilo, čekali smo da vidimo šta će se desiti 21.12.2012. Vladala je opšta histerija, što možda i objašnjava zašto je SNS došao na vlast baš te godine. Mnogi kažu da to na neki način i jeste bio smak sveta. Nakon što se ništa nije desilo 12.12.2012. ljude je prošla euforija i nakon toga nijedna najava nije uspela da digne histeriju. Čak i vizija Grigorija Rasputina, prema kojem je baš 23. avgusta 2013. trebalo da dođe do ogromne oluje koje će ubiti sve živo na planeti, prošla dosta nezapažena. Takozvano proročanstvo crvenog meseca nalaže da će svet nestati kad budemo imali 4 potpuna pomračenja meseca u roku od 2 godine. To se desilo 2014. i 2015. i preživeli smo. David Meade tvrdio je da će Zemlja sudariti sa mističnom planetom Nibiru 23. septembra.